Sanza kubonga thuba lesiphiwe ngumvangeli ukuthi sishukume sinabasho sithi bongele nathi. Lokhulumako ngitokozwa kaMhlongo wakhona la khaya eHalalisani Temple phansi kwaMshumayeli Mhlongo namkhokheli Mhlongo. Nami Nazaretha ngicela enkosini ukuthi le nto okukhuluma lana kube itindo leti tophilisa abantu ngabe itindo leti todukisa abantu. Nazaretha siyafundisiwa kanabasho ukuthi sibohlonipha abantu labadala kithi nalabancane kithi. Ngami ngicela enkosini ukuthi inkosi kube ngiyo lesipha inhlonipho sikhona ukuhlonipha abantu laba around thina. Ngoba ngaphandle kwenhlonipho angeke sibe ngilutho Nazaretha. Inhlonipho ibaluleke kakhulu ngoba uma sikhona ukuhloniphana so kuyothi uma sekukhula thina sikhona ukuphilisana sikhona kuyenda diwe bayenda ngakhona baphathi labaphathenyana. Thiwa ngenye imini bekukhona lenye inkosana ithi yonikela enkosini. Siyathi ukuthi umunikele enkosini kufoliwa ilayini njengoba sifolile nathi la sifuna kushumayela. Bafola ilayini lenkosana yayenda le kwenta kuyaze kufika lenkosini. Umifika enkosini yathi yanikela enkosini yathi inkosi ngicela umsebenzi. Inkosi ngihlala nginikela ngithi ngicela umsebenzi angiwutholi. Inkosi ngiyanikela onke malanga ngiyacela nakuwe mangithandaza ukuthi ngicela umsebenzi kodwa ngiwutholi. Yabe seseyathula inkosi for isikhathi. After isikhathi seyasho inkosi iyambuta ithi njengoba ufike la ufike njani wena la njengoba solobo ufole elayinini. Bungasho bonke labantu labadala uyabashova wena wazi wafika la. Nazaretha nami ngicela inhlitiyo. Ngicela inkosi bese sesiphatha inhlitiyo letingitotona. Singabe sesiba netinhlitiyo letimbi Nazaretha inhlitiyo lenhle ibaluleke kakhulu. Nazaretha kubhlungu ukuthi ubone bantwana bemuntu munye bangathandzani. Kose angeke sikhone ukusitana umuntu uyamathi akana inhlitiyo lenhle angeke akhone ukusita lomunye. Nazaretha sibe netinhlitiyo letinhle sikhone ukusitana labanye. Ngicela inkosi ngikhumbulele batali bami ngikhumbulele nabo tazewethu nabafowethu ibaphele labacela ukuthi lapha segama lenkosi ami. Ngiyakhetha inkosi yasePheni yamaNazaretha. Amen. Ndovula titala takithi ngehlabelelo 35. Baba wethu inkosi yasePheni yamaNazaretha. Amen. Ndovula incwadi Amahubo 139 verse 14. Ngiyaphinze nginibikelele maNazaretha. Amen. Igama lami ngiMasedi sibonga ngakaswela. Mina ngalana vele ngila Halalisani Temple phansi kaMshumayeli Mhlongo namkhokheli Mhlongo.
39 verse 14. verse 14. Ngokubonga ngenxa yokuba ngenziwe ngokwesabekayo imisebenzi yakho iyamangalisa umphefumulo wami uyakwazi lokhu kakhulu Kosibusisi. Lawo ke kuthi ukubonga kwami kuyangihalalisa nemoya wami kuyangihalalisa. So Manazaretha kuhle ukubonga njengoba labayile inkosi yakhala uyathi bongani lenikutholile ningakusweli. Amen. Akukho lokunye ngaphandle kokubonga. Ngilokho bengifuna ukusho Manazaretha nalokunye ukuthi sibohlonipha silalele siyende. Bengicela ningilungisele sihlabelelo sokuvuka 21 kuze kuya ku 26. Siyabonga nguye siyakubonga Ekupheleni kwalomthandazo thabatha igeja ulime uzophila ngakho ungahambi ucela ukudla kubantu. Mani lapho wathi ungavilaphi ngomuva kwalomthandazo thabatha ugeja ulime unawo yini ingadi ukuthi uthabathe igeja lakho ulime na ubeka noma kubalele lima ngokuba usazi isikhathi uNkulunkulu azonisa izulu ngaso noma liyana lima noma kuna lima ulinde ungonakala okulimile nokuhlakule kungawonakali okulimile nalokuhlakulelo lothatha isikhathi sonke ukuba uyezwa ke ungabi isidelelisa lawa mazwi ungadeleli ngalawa mazwi uboba namahloni ukuhamba ucela ukudla kubantu bani nemahloni kuhamba ucela ukudla kwebantu ungahambi ucela ngazo ukudla manje ke wena usuhamba ucela ukudla ngazo na awusebenzi ngani ngazo Manazaretha bonke abavilaphayo bayakulahlwa igazi labo liyobizwa esandleni sabo igazi lakho lobizwa esandleni sakho liyobizwa esandleni sikaNkulunkulu ngokuba bamthela ihlazo uNkulunkulu nimtheli ihlazo kuNkulunkulu ngokuvilapha kwami kumbe ngokuvilapha kwakho Manazaretha
uNkulunkulu baphile izandla ukuba basebenze. uNkulunkulu niphile izandla zenu kumbe ngiphile izandla zami ngisebenze ngilime ngihlakule. Abasebenzi izandla zabo basigcinele ukuhamba becela ngazo ukudla bamthela ihlazo uNkulunkulu. Simthela ihlazo uNkulunkulu lesingasebenzi. Shembe ndodana Inkosi yaseSofana Nazareth. Lo khuluma umsamukeliso Mapubule enkomazi esiguqweni saseMasibekela. Amen. Ngaphansi komfundisi uPhoko nomkhokhe emsimayo nombheka emsimayo. Amen. Nazaretha uthi ngelinye ilanga enye inkosana ixoka iphulayo. Mama Nazaretha thina samaNazaretha sikhuphi siyabonakaliswa maNazaretha. Amen. Ithi nayixoka lesibonakaliso sa ithi yayihamba ithi isebuhleni nayithi isebuhleni ibona inkosi unyazi lezulu uphakela abantu nabaphakela abantu kodwa kulokuphakela kwabo abantu kunempunu ezintathu uthi mayethi uyafika lapha naye akazi ukuthi afika afole kuphi ngoba uyabona nempunu ezintathu unafika ufika uyabuza ethi inkosi lawo baphakela ngesipunu esincane i-teaspoon bona ngabanjani ilaselaphendula unyazi ithi labe ngibaphakela ngesipunu i-teaspoon abayigqokile ingubo emhlophe kodwa abantu abasesontweni bafike bahlebe abanye ngabathakathi abanye benza izinto ebheceleni ithi asiyathi waphinda athi inkosi labo abaphakela ngesipunu lesi esiphakathi nendawo bona ngabanjani ithi laba bayambona uShembe kodwa ukukholwa kwabo kuncane futhi bangafika ukugula noma kufika ivunguvungu empilweni yabo base bayahamba bakhumbula ukuthi hayi kunenyanga kazibanibani iyawazi umuthi hamba ye khona khohle uShembe bese uShembe ubaphakela ngalesipunu lesi esiphakathi nendawo ngabona bayambona uShembe kodwa ukukholwa kwabo kuncane kuthi maNazaretha seyabuza lenkosi athi baba lawo baphakela ngesipunu esikhulu bona ngabanjani laphendula unyazi laphendula maNazaretha into asezulu yathi labe ngibaphakela ngesipunu esikhulu bayambona uShembe futhi bayamazi ukuthi noma kufika ini empilweni nabo bathi munye umondli uShembe maNazaretha ngicela nifundele isihlabelelo 76 esihlabelelo samaNazaretha Yalwazi lonke usizi lwakho uShembe maNazaretha lwazi lonke usizi lwakho lwenhliziyo yami lungethulwa ngubani enhlizweni yami mondli wezintandane yondla inhliziyo yami maNazaretha uShembe kuphela ongumondli wezintandane ondla inhliziyo yami eyami nawe maNazaretha. Amen. Sonqhubekela ekupheleni kwamandla ami odana umqondo wami wovuselelwa nguwe Nkosi ekudabukeni kwami umthwala akazethuli wemsizi wami ngethule ungisize wemsizi wami. Amen. Amen.
Nkosi ubusisa. Manazaretha ubothi noma sekufika izinto ezinzima empilweni yakho ukhumbule ukuthi umunye umondli ushembe. Muye kuphela yokuthula lo mthwalo yobuthwele emahlombe akho. Ungagijima uye kuphi ukukhumbule ukuthi akhona manje esibusisa ukhona uvaseni obusisiwe. Makuthi iphuzu uphuzu makuthi igcobisa ugcobise Manazaretha. Ithi iBhayibheli muhle umuntu ofela enkosini naye Manazaretha izugula hamba yofela kunyazi lezulu amen. Manazaretha ukuthi ngelinye ilanga khona umunye umama esendaweni yasebuhleni uthi naye efika uyokha amanzi bayekha amanzi uthwele ingane uyitetile emhlanu bayetete emhlanu fika omunye umuntu uthi uyamdlalisa udlalisa lengane emhlanu uyidlalisa lo mama uyacasuka bayacasuka uyambuka ukuthi lo baba hayi angizile kuwe ngize kule ngane uthi mayiseqeda ukudlalisa lengane wathi mama cela uhambe uye enkosini ufike unikelele lengane inkosini uthini bathi ufike unikelele lengane angeze khona ukuhamba ufike nje unganikelele insizwe zakho ufike unikelele lengane wahamba ke umama wedokodweni wafika wafonela umkhwenyana wakhe wabuya umkhwenyana wakhe bese emsebenzini wabuya weze esontweni wafike bamcinga lo muntu bangazi ukuthi bacinga ubani wakabani wathi lo muntu aseyavumbuka khona phathi ngizwe kuthiwa niyangifuna bamangala ukuthi hawu lo muntu usoze kanjani ukuthi hawu lo muntu siyamfuna wafika lo muntu wathi hambani nenkosi ninganikelele insizwe zenu fika nikelele ingane uthi hambe bahamba bathi baselayinini yaphinda wavela futhi lo muntu ngithi ngingakhona ninganikelele insizwe zenu nikelela lengane kuphela ukuthi ihambe bafike banikela Manazaretha ngempela lengane yakhona nokuhamba leyo ngane Manazaretha yimi Nkosi ubusiseni kuzwile amen. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni Manazaretha ami. Sabelelo 85. Baba wethu osezulwini Inkosi yasebuhleni Manazaretha ami. Igama lami ngimliseli wakaswela phansi kwamkhokheli Mhlongo namshumayeli Mhlongo khona la halalisani thempeni. Ngicela munye angivulele Exodus 20 verse 7 kuya ka 8 na Deuteronomy 5 verse 12 na Luka 23 verse 5. Siyakubonga unyokunye siyakubonga siyakubonga
igama likaJehova uNkulunkulu wakho. Ngoba uJehova akaye umyeke oliphatha ngezigaba lakhe. Khumbula usuku lweSabatha ulenze lube ngcwele. Baqinisile bathi uyavusa abantu efundisa eJudiya lonke waqala eGalile waza wafika lapha. uPilato uzwa kuthiwa iGalile wabuza uma lo muntu ungowaseGalile. Nkosi kubusise. Kugcina isabatha kuyingcwele. Thina lesithanda ukugcina isabatha noShumayela khona inkosazane eyithanda ukugcina isabatha. Mase igcina isabatha wahamba enkosini wathi Igama lami ngimnompilo Sibongwa kaNkalanga enkomazi emoyeni tempele ngaphasi kwemshumayeli Mkhabela nemkhokheli Mkhabela ngisukumela kubonga ukuthi uShembe ungigcinile kwaze kwafika ilanga lakhe lokuthi ngitombonga. MaNazaretha lithi ilivi uma uyinazaretha noma ungasweli lutho kodwa indlela yakho yokukhuluma ibalulekile. Ukukhuluma kwakho akube ukwekholwa ngaso sonke isikhathi uzwakale ukuthi ungumntana kaShembe futhi uShembe uyaphila ngaphakathi kuwe. Anginawo lamaningi doshe Nkosi busise.
lokuqile iqondile wamasilela evukani ithempeli lokithuba esiphelele lona abaphathi bethu ukuba sitifakazele ngonkulunkulu wethu cela ushembe kuba ahlale lwemini lwami ngakhuluma ukuthanda ngimi kodwa ngikhuluma ukuthanda ngimi kuthiwa wakhona enye inkosazane ithi le nkosazane kwakunzima ekhaya kubo ukuba ahambe emhlangano nokwashembe ngoba ekhaya babathola imali ukuthi bakhona kuthenga ukudla kuphela ithi le nkosazane kaNazaretha wathi ngelinye ilanga yase iba nenhlanhla ithola ithuba esikoleni la yalo ufunda e-university lase seyithola no-NSFAS ithi le nkosazane kaNazaretha yasebona ukuthi le mali ibekele uJulayi ozayo ngoba uma ngayibeki le mali akekho ekhaya la yomniketa leyo mali uthi kaNazaretha njengoba ningibona lana kwakunguJulayi uthi njengoba ningibona lana ebuhleni ngiyaqala ukufika kusukela ngaba iNazaretha ngiyaqala ukunyathela emzini wasebuhleni ithi le nkosazane wasekufika ilanga la ubaba sithuma khona athi sihambe sibhekise kobheka bezayo ithi le nkosazane yahamba nayo uhamba ebeliqala ukulihamba lijabulela ithi le nkosazane yahamba yathi mayifika yayingazi ukuthi yenzani kodwa yayenza lokho abanye bebakwenza ithi le nkosazane yafika yaguqa ethuneni elingalazi yenda le kwendaba yabese seyahamba ithi le nkosazane yathi mayifika edokodweni ntambama ithilele kwafika lenye ikhehle elidala lathi awumntanami siyabonga ngokufika kwakho kuleya ndawo thina namhla sikhululiwe ngokunyathela nje kuleya ndawo thina sigeziwe namuhla uthi lathi lelikhehla nina nanihlala njalo ningena ethempelini kodwa thina sasingakwazi ukungena ethempelini ngoba sasingageziwe kodwa namhla sesiyakwazi ukungena ngenxa yokuthi wena unyathele kuleya ndawo osibuthi senithini ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni
Ngiphakamisa ingilozi yami ngesihlabelelo sika-114. Sehleni Mama Nazaretha, amen. Lokhu ucile phambi kwenu ngibusisiwe wakanzinisa lokuchamuka inkomazi evukani tempeli ngaphansi komvayeli Mkhabela nemshumayeli Mkhabela nemkhokheli Mkhabela nemkhokheli uLandwandwe, amen. Nathi sibonga inkosi lesikhumbulile sakhona kutofika la pinari nespread. Sibonga inkosi nathi inyanga yezulu leyasicambela lelilanga lanamuhla ngoba ngabe akusiyo kuba singahlangani nje. Ngami-ke ngidondlula ngeshumayelo yami lengingayiva. Bathi bekhona lenye inkosazane lebeyisebenta e-restaurant. Kwathi ngenye imini kwachamuka inkosana. Le nkosana beyingathi ukuthi le nkosana beyingathi ukuthi le ntombatana isebenta isonda la ebuhleni bamaNazaretha, amen. Athi le nkosana yabona intombi ekuthi nje ukuthi angayishela. Hayi inkosana yahamba vele yakhulumisa inkosazana. Bathi senjalo le nkosazana yathi yona ngeke nje ikhona ukukhuluma naye asana lesihluthu lesibovu. Akahamba yozama ukuthi akhiphe letinwele. Hayi inkosana ngoba vele imthatha yasusa yahamba yokhipha tinwele yabuya ngakusasa. Aphinda athi inkosazana cha ngeke ngikhone hamba udaya phela utoba muhle. Yahamba le nkosana yayodaya yabuya ngakusasa futhi. Athi senjalo yafika yathi sengikwendile konke lokushito
yathi yona le nkosazane kodwa uthe usontaphi yasho athi sonta kaShembe yambuza ukuthi kodwa ukhiphelane letinwele ngoba usonta kahle ukhethe kahle inkosi yasebuhleni bamaNazaretha bathi senjalo le nkosazane ngoba le nkosana beyingadi ukuthi le nkosazane isabatha la eNazaretha yakhipha ifoto lenyanga yezulu ngoba phela bekalifaka ikhathi lingafuni ukuthi balibone bantu yathi kodwa nje uToti gcina kanjani letithembiso losongitshele tona ungakhoni kuthembeka kuShembe inkosi yasebuhleni bamaNazaretha umuntu omkhulu nakangaka wena nje awufuni kuthembeka kuye Qiniselane wemaka dengesajesa eMaNazaretha sikunabasho Amen. nathi sidele nje kutofundisana siyinsha ukuthi sibone indlela leya ekuphakameni singaboni leyo silahla nje izisikhumbule inyanga yezulu ongevele emakhosi asebuhleni bamaNazaretha siseyinsha nathi sikhone kubambelela kulobuNazaretha singaphunyuke nje esandleni nami ngale tshumayelo ngiyakhuthata ukuthi nje emakhosana so nibanhle naleti hluthu tenu letibovu hayi ukuthi nje batoniyenga bathi gundani ngakwendi lokho ke mayibo nkosi Lomfula
Ngicela incwadi laphayana kuGalatia 6 verse 4. Sithi sihlabelelo masiqhubeka lolu thando olujulile lunamandla njengokufa. Lumnandi enhlizweni noma wena ufihliwe. Iminyaka eminingi bengihlezi ebumnyameni, wangithanda wena Nkosi, wafika ukukhanya. Manazaretha lokhulumayo ulinde kuhle wakhumala isibongo wakhona khona la ekhaya. Manazaretha ngizondlula kwenye intshumayelo ngisalinde incwadi yami. Thiwa bekukhona enye inkosazane. Lenkosazane lena thiwa ngelinye ilanga bayishiya nengane. Siswa kwamshaya nengane zakhe. Baba khona yodwa eyayingezwa kahle, futhi wahluleka ukubekezela lenkosazane wabesumbeka isandla. Kabuhlungu yakhala ingane futhi azangaza inake ke. Kwathi ngelinye ilanga yathola umendo lenkosazana. Yagana kwaba kuhle kwakikizwa Manazaretha. Wathe kuthe kusenjalo sekumele inkosazana ithole umntwana. Bathi bazama nomyeni wakhe lutho umntwana. Bathi bazama lutho umntwana kodwa bakhumbula ukuthi konje bona bakhonza uNkulunkulu angempela Manazaretha. Bahamba baye ebuhleni baye enkosini bayocela ingane. Waya yona le nkosazana Manazaretha. Uyafika yasho kubaba, wathi baba, lo ngagana angimthola umntwana. Angazi kwenzakalani. Ngiyenzile yonke imiyalo yakho ngisiphathe kahle. Ngagana ngokuphelele ngifike emzini ngiphelele. Kodwa umntwana ngimthola ngazi baba yini inkinga. Wathi baba, uyakhumbula ngenkathi usisi wakhe achiye nengane? Wayibeka isandla wena. Lapho thina boshembe sabona ukuthi wena ayikufanelanga ingane. Sathatha ingane esinyeni sakho sabona ukuthi hayi ingane ayikufanelanga. Awunayo inhliziyo. Njengoba lisisho isihlabelelo ukuthi lolu thando olujulile lunamandla njengokufa. uNkulunkulu nyazi lezulu hlezi lushumayeza ngokuthi Manazaretha asithandaneni sisodwa Manazaretha. Hayi njengoba ulana wena uzobheka omunye ukuthi ubani awumbuka umbuka ukuthi uhamba kanjani. Cha Manazaretha sizele lokho sizokholwa. Sizokhipha idala okhokho bethu asazi ukuthi babehamba indlela enjani. Sizobakhipha esihogweni ngaleli langa la namhlanje. uNkulunkulu kaShembe bakhiphile esihogweni bayaphumula Manazaretha kodwa wena ulibelo uyahleba ukuthi usibani awumbheke. uNkulunkulu kaShembe uyidala zakhe uyazikhipha yini njengoba uzobheka omunye. Ngicela soyitholile incwadi angifundele. Phama kube yilo nalo. Ahlole owakhe umsebenzi. Ikhona eyokuba lokubongwa ngokubonga kwakhe yedwa. Kunge ngomunye. Ngokuba yilowo nalowo uyakuthwala owakhe umthwalo. Inkosi ibusise Nkosana. Manazaretha nizwile incwadi. Amen. Ithi omunye nomunye akahlole imisebenzi yakhe. Umuntu nomuntu akabuke umsebenzi wakhe. Asizelanga ukuzobheka omunye ukuthi ubani wenza ukuthi akudoko eligayele wena lokho. Bheka oze ngakho. Ikakhulukazi kuthiwa Manazaretha akumelanga ukhulume ngomphathi wakho. Yabona makuthiwa uhlebe mhlawumbe ngiyabekisa uhlebe umkhokheli wakho noma umshumeli nomvangeli wakho. Awulukubona izulu. Angisho ukuthi izulu ngelami nami ngiyona angenzi kahle. Uma uhleba umkhokheli wakho uyobuzwa kwelizayo sewuhambile emhlabeni. Futhi kuyothiwa lezono zakho umkhokheli ezakho zonke. Wena shona le umkhokheli mase afike usuku lakhe lokuphela yena angena ezulwini. Ngani ngoba wena uyahleba. Akusi right Manazaretha ukuhleba. Awulazi usuku ozohamba ngale emhlabeni. So ngithi ngale ncwadi le zama. Angisho ukuthi ngenza kahle, angenzi kahle nami nginezami iziki. Ngithi mina asizameni Manazaretha ukuthi masize esontweni siligcine isabatho ngokufaneleyo. Hayi ukuthi mawugcina isabatho uligcina ngokuthi ucima umlilo. Cha, ugcina ngako konke.
ngiyazi ungahleba ugcine ngolosihlanu maphela mangena isabatha kodwa ngesabatha awukhumbule abakini uthi inkosi ngicela ungikhumbulele abakithi abahambe emhlabeni ngiqhubeke ngale ntshumayelo ukuthi ithi inkosi sabona lapho thina boshembe ukuthi awukufanele ingane ngakho ke uzomela ubuyele emuva nkosazana uyodlala umandlwane nezinye izingane uthatha umntwana umthulisi uthi thula wena nani uze ube nalo lo thando enhlizweni yakho yahamba lenkosazana yafika yadlala nabantwana yayeni baboneke abantwana badlala laphana emandlwane khona ubaba nomama nezingane zesikoleni ubaba nomama basala ekhaya bese kuba khona ingane encane bathatha ibhodlela balitete naye enze njalo athatha ibhodlela alitete athi thula wena Sipho Manazaretha yenza njalo inkosazana kwahamba amalanga kwahamba bathi bazama ngapha umntwana lutho yabuyela inkosazana enkosini yathi inkosi lutho ngingenzile lo ngitshela kona athi akakafiki uthando kwenu buyela uqala phansi athi Nkosi yabuyela inkosazana yayenza njengoba ishilo inkosi yathatha ibhodlela lalala nalo njengoba umntwana mayikhona ekhaya kwenziwa ukuthi noma uvuke ebusuku umshushuzele awulali uyavuka ekseni uyamniki ukudla amnikeze lo thando wathola umntwana Manazaretha ngale ntshumayelo ngithi mina uNkulunkulu kaShembe sele asiphe uthando enhlizweni zethu asiphe nenhliziyo zokubekezela ukuthi masila isonteni singacabangi inkinga zethu ngiyazi sinenkinga eziningi sinenkinga Manazaretha kodwa noma unenkinga wothi inkosi ngikhumbule uzokukhumbula inkosi ungashoni kwenye indawo ungayi kwenye indawo ngikhumbula ngelinye ilanga sengihlala phansi ngikhumbula ngelinye ilanga ngikhulelwa umama lapha ekhaya kusho umphefumulo uphuma Manazaretha ngangilela ngifusa ubaba wathi vuka uma wakho yakhula Manazaretha ngangazi ngenze njani buke ebuthongweni dako ubuthongo mangithi yafica umama ulela ubheke phezulu amehla amhlophe lokho kumnyama kubheke kushobelile konke Manazaretha ngathi awunako ngihanjelwa umama Nkosi yami ngizokwenza njani ngimncane kangaka ngathi ngakhumbula ukuthi konje thiwa mawunkosazana uthatha inathuka yakho mafutha amanzi abusisiwe ngathatha ngamphuzisa akasaphuza amanzi ageleza ngapha ngasesihlathini ngathi Nkosi ngacula ngathi ngabamba ngayeka ngangazi ngase ngikhakhazela ngathi Nkosi yethu simakade Manazaretha ngathi Nkosi awukwazi ungithathela umama ngisasemncane ngicela ungigcinele yena ukuthi Nkosi Manazaretha sahamba salala kwasekuseni umama sekavukile kwathi yena sevukile ngambuza athi mama kanti bekwenze njani wathi umama bese ngihamba emhlabeni bese ngibona uma wami ngabona amajuba amabili amhlophe ngathi hawu Nkosi ngiyabonga ngiyaphezulu ukungigcinela uma ukhona Manazaretha ungale komama nizombona bamaziya bamazi uNkulunkulu kaShembe abusisa amazwi ami ngimkhubile cela angixolela nami ngumntwana angizile la kuzobheka ngizoyala Manazaretha ngiphinde ngiyala amakhosazana singamakhosazana cela uNkulunkulu kaShembe ahlale enhlizweni zethu asikhumbule ukuthi njengoba simbozile sibe simboze into ekhona
Siyacela kuNkulunkulu ashembe unyazi lwezulu asikhumbule. Asiphe konke sikufisayo. Nama nginawo amaningi ngizobela phansi. Amen. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Lokho ngadala yasakithi ngehlabelelo sika 233. Thixo wami dwala lami ngiyikhethe inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Lolo kucile phambi kwenu maNazaretha ngishisha silinda uqhamuka ezwe lishathempeli phansi kwamvangeli Khoza Mshumayeli Mathebula Mkhokheli Khoza. maNazaretha ngizodlula eNshumayeli nangike ngayizwa nami. Thiwa bekukhona inkosazane yala sontweni abanemngani wangaphandle. Le nkosazane beyibaleke ebusuku iphume iye kulomngani wayo wangaphandle. Bahambe bayodlala ebusuku. Bahlala bayenza njalo. Aphuma ngelifastero omunye. Kwafika isikhathi lana wathola ingozi washona. Bamthatha makufanelekiwe emgcwabeni aphume ngelibhokisi, ibhokisi alifuni ukuphuma efastereni. Emnyanga alifuni ukuphuma ibhokisi, solo bayazama alifuni. Wamemeta mngani wathi mina nomngani wami besiphuma ngelifastero ebusuku. Bathi bayozama ibhokisi ngokuphuma ngelifastero laphuma ibhokisi. Lo makhosazana usifundisa ukuthi asigcoke amabhruku simakhosazane. Inkosazane ayihambi ebusuku. Inkosi ibusise nikuzwile. Amen. Baba wethu osesulele ngepeke ungethande. 2 Samuel 16:1. 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 2
Shena Manazaretha ami. Ngiyabonga inkosi ingcinile yangipha nemavula labuya phasi kwamshumayeli Mhlongo ukhokheli Mhlongo anginawo lamaningi dobela phasi ngegama lenkosi ami. Ukugcina wena kancane abaso ulapha Lo khulumako nguNomaxabiso Luphoko eSteenbok ngaphasi evula amehlo Thempeli ngaphasi komfundisi Luphoko nomshumayeli Luphoko amen. Ndondlula la eveseni ku Deuteronomy 6 verse 6 to 7. Le miyalo lengininika yona lamuhla kufanele ibe setinhlitweni tenu. Niyakuyinamathisela etingqondweni tebamfabeni. Nikhulume ngayo nanihleti emakhaya noma nihamba endleleni noma nilala noma nivuka amen. Manazaretha le miyalo lasinika yona uShembe mele siyigcine siyilalele ngaso sonke isikhathi. Silalele nabazali bethu uma basikhomba indlela ukuze singaphumi endleleni senze izinto ezingahambelani nomthetho kaShembe amen. Inkosi ibusise. Sesifike ekugcineni Weshumayeli bantwaba yethu. Ngicela ke usibusiso Mhlongo uyasiniketa ingoma lesithi sovala ngayo. Inkosi ibusiso ukuphama kwangcwele. Amen. Hlabelelo 147. Imhlabeni wonke le
Bala labadala mthunzi wokuphephela umthombo sizwini. Uphuza bonke abomleyo bakholwe bachichime bangaphinde boma. Uyazi lasezulwini insimbi yasezulwini. Insimbi ethwala ezinye ngokucina ingulula yasezulwini ethwala ezasemazweni zemazweni. Jubula intaba zaseMpumalanga kana kuvuka ubuNazaretha kugcwala umhlaba ugadli nabasho igiye ithokoze ngezilakho. Itshakathule njengamathole ngoba vela singamathole asebuhleni. Ingani inkunzi isematholeni. Sinenyeziwe umenzi wazo zasabela. Zawubamba wenhlini. Isaloloma. 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 Zawungena emzini wasentabazweni. Bethlehem lamaNazaretha, Bethlehem City, zafika zangcebeleka nomenzi wazo. Zahlaka kwavelela umhlathi ihlekisa umenzi wazo unyazi lwezulu. Unina abantu basezweni. Engingakayiboni lenkosi ehlela kangaka, okwena kwezandla, ngaba kwenyona ngokuyahamba ukuthi siyazama umthwalo ungesebuhleni bamaNazaretha. Ufike eguce phansi ngamadolo ukuthi ingayikhethi inkosi ehla sebuhleni bamaNazaretha. Leli unyazi lehlezwini lazoba ngumuntu ebantwini ungalithinti lashisa. Ingelosi ehleli uMoses entabeni lasekuseni zindlu 3 uExodus. Ungathinti unyazi liyashisa ikhipha umkhovetsheni liyawakhipha amaphekula liwabeke phaca sobala labakhiphe igiye ezinye lababeka phaca sobala labakhiphe ekuphakameni lababeka phaca sobala lamkhipha uhlaleleni lambeka phaca sobala. Nani baphangi benkosi unyazi lwezulu nize ningayithinti leyo nkosi ngothi uyithintile uzukhama uphuze nawo umthombo othembekile amajaji imzameni yawuphelele emoyeni njengentuthu asoze nayinqoba lento eyafunga umbombele esitimele samampondo wayifunga ngehlahla esikaGamtlina wathi uma sawasabona buyobuphela ubuNazaretha kepha sabayitshe asoze baphela azimanga ukubola bukhula ngamandla ubuNazaretha kugcwele ebuhleni bamaNazaretha. Sala nevumi induku zithazonyazi nizini wachithe lawa manzi kade ahamba lenkukhwini unyazi lolu lungena nesiphune emanzini siphunya sithi uma sesiphuma sibe sesivutha amalangabi kugola ngamandla ebuhleni bamaNazaretha. Isiphunu samaphekula siphuma sicimile ogqwa gwa 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 kwabili bathathu nasesivekeni senyoni bangaphelela khona lizogqwala kanjani ngoba amakhosi nezikhulu zibikonyazini. Sibonge kuwe inkosi ehle enyanga yezulu ngesipho esihle senabasho lapho kodwa khona inabashi yonke izehleni zibalanda babizeni mabeze bonke ebuhleni sophela ebuhleni simenyiwe eyakhala indoda asezulwini ibona indoda asezulwini yathithe kazibuza hlobo nendoda lena ezasebuhleni zithi bheka kahle endlulu akuyona indoda nje nobaba engcwele ovela ezulwini umbheki zomthando bethi ziyamazumelusi wena usifulayo ubombela isitimele samampondo wasifona inhlangakazi eyilanga lamalanga nabalothawo liyabahangula inhlangakazi eyinyanga yezulu ungale zinda zilingananga nazamaphekula bethe bezidlula baphele ePietermaritzburg emgungundlovu undungazibomvu inhlangakazi owuthingo lenkosazane inkosi yokulunga emboneshini sezulwini unyaze ehlalweni umlilo osukuhanguhanga ushiswa ingcwele endala yakithi ebuhleni bezulu ababehleli bengazi ukuthi imfundo semathelemani selazile ikhenana awukhethanga balala muntu nakwamhloko bamhlophe kwazindlebe zikhanyilanga ugadle kwezwakala besala bebuzana bodwa kwelaseHellismith nakwaMyfland ugadle kwezwakala bethi salamaleko baba bethi Samantha bethi Asha bethi uMesaya bethi uNkulunkulu bethi indidane uyabadida basemhlabeni so ngative tyombo ushembe